wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah Rabbul arsyil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man nasara dinahum ila yaumi liqa'i rabbi amma ba'd. Kamu khusus belajar ayat bahasa mendengar beliau. Alhamdulillah sudah enak kalau sudah sepi kumpul di dalam kaburan beraskeun kegiatan pengosan rapok mengikuti orang bagian osan latihan doa selawat sebagainya sebagai orang wujud buktikan mahabbah dan kecintaan pada Allah Nabi Muhammad SAW. Sampai kita mendapatkan sebagai wirid doa harus dibiasakan untuk para aulia min aulia Allah. Mudah-mudahan orang sing berkah alimnya, mudah-mudahan orang sing sahabat nanti kawali, mudah-mudahan doa sareng orang bulan, orang sadar menyangkut masalah kehidupan dunia dalam dunia, masalah kalau menyangkut kehidupan orang di akhirat, ada tempat kali kurang, moga-moga saya ingin Allah sehingga kemudahan kegampangan keberhasilan diberikan kemanfaatan Allah Subhanahu wa taala. Para remaja, para pemuda rempok Ibaros Nyai Sadayana, dia orang kampung selamat, kampung orang meningkat, kampung orang lihat, yang alasan orang bersama para pengajian Allah sama biasa lagi peraturan berat mentasan biasa ngalian kai pengawasan Allah berarti lamun lain hiji terus kurang ngajina biasa mengikuti kekaburan maka ada teh mengkairun min khomlina ya harus dibakan kawan ulun saking gede pahalanya. Insyaallah salatnya di bulan Ramadan kita pengawasan rapat kemarin mungkin fokus ditugaskan kali sekalimaan ini menyebut kita bersama, menyebut kita buka bersama. Jadi bulan Pasoki pengawasan rapat tetap berjalan, namun pada waktunya diintos yaitu saya suami yang karena sekalimaan dia mampu. Jadi ulang supaya menyebut ini juga bersama. Insyaallah mudah-mudahan banyak juga Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan untuk taufik hidayah kepada saya yang amin ya rabbal. Buka berkat Al-Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teraskan sebagaimana doa biasa di awal saya biasa secara yang takut mengacut di ayat doa untuk sebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uqya bi kalimataini syahadataini asyhadu an la wa ashhadu
syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa man yu'min billah la khaufun 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man
azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil 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 azim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan lam yajal, ultuf bina bima najal, innaka latifu lam tajal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yajal, ultuf bina bima najal, innaka latifu lam tajal, ultuf bina wal muslimin.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah.
Assalamualaikum.